U postupku javne nabavke Gradska uprava Požarevca izabrala je izvođača radova na sanaciji i konverzaciji zgrade Doma vojske u centru grada sa izvođačem iz Kraljeva koji je imao povoljniju ponudu od drugog ponuđača, firme iz Kostolca. Ugovorena je cena u iznosu od 1.448.460 dinara sa uračunatim porezom. Radovi na zgradi površine 1600 kvadrata obuhvatit će sanaciju oštećenog krova i pokrivanje fasade ceradnim platnom. Dom vojske grad Požarevac kupio je krajem 2023. godine po ceni od 76.733.475 dinara, odnosno 650.000 evra. U planu je kompletna rekonstrukcija zgrade koja bi nakon toga služila za rad pojedinih gradskih službi i za programe kulture i nauke.